Kinong yalam ke KSU sengkemi barkom juru kinong yalam ke KSU North Khas Hills District menta kesngi kila yalum krui ha umsning ban ai ke jing pensyai syaki patba halor ki santeli ki madawa jang keseng shua ban kut ka khatsan sngi kumba ka KSU kala dapan ai por ya ka sarkar kita ki santeli ki madawa keseng ki kentop badai ban pendamno ya ka public hearing jang ke Shri Simen bat ha ke juk ka por ban suspend ya Deputy Commissioner Superintendent of Police ke East Dante Hills bat ki officer MSPCB ban sedang no ke jing toket persyaki kabaar ke deban pen urlong no ya ke Meghalaya Resident Safety and Security Act arjar khandriu ka jing dawa balai ke deban pen urlong no ya ke jing pen kala ya ke Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arjar arpo kabasau ke deban pen bet no ya ke jing ha ka rukam thungkam jong ke negrams kat kong ke jing kular bala ai bat ka bakhadu ka long ban thungkam da ka basyai bat ka bahak da ka pendu no ya ka personal interview wanra jingkala ha ka MPSC ba DSC thaw ya ka SOP na ka benta ki wei pat ki bor thongkam hakini ka sngi la airu ka jingkran ka basyai na kinong yalam ka KSU sengkeme na do usamla pen kemen lang san miet Vice President usamla Eric Nongkenri Sports and Secretary kinong yalam ka North Khas Hills na do ba Ferdinand Kharkamni President usamla James Maupnyang General Secretary lambat kiwe kibala banjor ya ka jingle don board jang ka sarkar ya ka hak jang ki patba na do ka thungkam thungjam kabala penduk mensiem ya ki babun ki kon samla na mar kala rong ha ka jingmut jing perkhat batang kita ki badan jingya debat ki he sarkar ki bayo kam sarkar ka jing dawa ka bah khamat ka deban pendam no ya ka public hearing jang ka Shri Simen ha East Dante Hills na mar ka sengkala ka no ba ka de ka public hearing ka babean patkum kinong yalam seng ki lapan pauru ba ka sarkar watla ka ILP kampat urlong kam syamla pentri kampura ya ka MRSSAR hajar khandriu bat ka bakham pen bitar shu ka long ba ka sarkar ka nyau ben pelen ya ka jaka baseng kaladawa banbu kum ka entry point na facilitation center henry lathmu pen ban bandai ka jaka bam ne food kon halor kita ki santeli ki madawa jang ka seng kumbala aipor khatsan sngi ka sarkar ban chuba lada kamla ka KSU kala berngam da ki jingya ki bating ha ka jala bat pan ru ka jingkershan da ki patba bar kom juru ki me ki pa na ka benta ka ne ka daw ba ka seng ka bo ha khamat na ka benta ka bha ka miat bat ka jingkala ha ka jala baro ka we ha ka te ka sngi la sakhi ru da ki jingdan lang uba rocky kala chairman ka umsning town dorbar ki nong yalam shnong na ki shnong ba pher lamba ki khat ka seng na ki circle bat ki unit ba pher ka themri boy ya ka jingalang ba don mina step ki bran keliru ka don iyo hate abala penyeng kita ki flex bala penyeng ya kita ki sit hate ka don ka kila keli ba hane forum ta niyo pat banwan na persai bi ba bale ba hab ban pensai sya keleng ka bri nyu trap sapang kini kimat ki bangin persai bi na forum ta ki mat ki jura juga seng kilaya inti labun gisnam kamdai kasi gaba thamai bangin ra peni pi yakine santli kimat bangin persai akan kasi bamta ka KSU Central Executive Council habala perskam mi kinong kam di jongka hakine kibnai baldep habnai Julai kalabu ya arpo kli kimat hakmat jong kene ke sarkar MDA 2 bat mila dawa na ka sarkar jela bagan petrikam namta ka bha kamyat namta ka jingpha jongi
ki pardo prasnam ki basa keleng jong gane ka jela jong Meghalaya ban haga jinga jong galenti ki labdon bun ki isha thambor ki labdon bun kita isha yuroj jong ki pardo prasnam jungi ka KSU kaman se ban shim ban bu pat ya kata kajing dawa shwai kine santli kimat bat kane kajing dawa jo KSU shwai kine santli kimat galong kam namar babun kimat larangi phai ingkertiang din sedin lagadai yabun kijing yakhi lani bun ki isu ngilayat terter badon ki bala kilalongan badon ki balang sateng bakane kapeni ba kajing bersateng jo sarkar kapeni jing mutlak ko juga namar balai ka sarkar MDA 2 kalong kaba khaila thang jual labam kanang dang kumno ban penhun lengba kilat thai patai kubor kumno ban penjali jeum lengba kita meeting hari ka KSU kayeng bat ka KSU kayeng scam hadung tamane bakam jubik ya kita kijing penbik jong kene government bat ngiyeng scam takadau niwan sakbat jupi pajba ban pensai shwa kenang bala sale sisgi ada ka KSU kaiki nakano kelat kelti kamde shu balong ke batama ya pi namar habang elimi samadan habang elimi ma percaya pi kadai pi ipar ke jingkersan pi kita ma pinom sa kumdum tagdau iwan par ke jingkersan baron percaya pajba hakale ke bri nyotrap bagi dangi kemat ke bakmat kai ke baja hadi apo Israel district hagaba kajiurot jong kene ke government tolong ban thom na kabor baban ailat ya kita di company banabar ke Sri Cement Limited ban klong emotion nanti walada la presya jur dai kipat ba jong du kathan hare ka pelong baban sya wat ban ti ka surok to berkat ma phi manga ma phi kadon kam man le ke hospital kiti ka surok tamat penhun ya kita company banabar tagadau ke KSU ke scam bat kadawa ba hapo kesan singi kadai benlai ai lem dupta ke KSU kan simpat da ke pat kisenjam namar balai kadai ka sarkar bat kibre jo kan kisailin bat kisai solo ki on wadu siam ke kata ka anya pokti hari ka jayu hantai kalau mau DC USP bat na population board Meghalaya State Pollution Board dai maki badon kiti balai mla balai ai kai bre badon ka anya tamang idai tai beri bulan kaan kemut bakaan kan long nak bakdor iki kan om dei kumalompat kiri pa tagaw ke KSU ke scam namar kam dei bakawan ban par la ne percaya bi ne simam ta nila pha de kisiki nyale kendu ya kita kinomi khat pa nila kendu yo DCSP hari kidang le lende batagaw haga basit ke basai ke KSU kan percaya bala kam lai ai ke KSU kan sajubang bagilah saki nakapor sakapor ka jingwan jong ini company basabar ka donbet ka jingele amar kaliang habakot bat kini mafia jong ka sarkar bat ka police department persya yang ini ki bapen snow ya ka hok jong kinongrep ya ka hok jong ki trash nong ya ka ai ka baki brio ki badon ni ka jingkit kli ya ka mariang ki badan ka jingkit kli ya ka snong ka thao ki kwa ban pen snow pause ki mat bat kini ki mafia ki bata sarkar kabu ki mata ki mafia jongka police department ki bathom da kabor lada kumni kani ja parari om dei banga pensiek nang ni sakmat adon public hearing ngiru ngira arang ralang rengkat bagi tiare le bani dai ladi bani pasno kani kam dei show kasien kam ningkong man ka public hearing ka ja kumni man badon ki jemput snow Syaset jubor ka sur ki khon samla kari kai kani parari taina takadau hage bidaihi bat kani ka kam jong ka Sri Cement ka sarkar hapo kani ki khat sanski kadai ban wang mardor ya kani ka public hearing berbeda bakalong bean but wang ni to the officers ki badan banta bande bean ya to kasi kantok na do SP DC but baroki officers
jong ka Megel State Pollution Control Board. Kami ada ibat kamat kabar kata ka MRSSC lesi dangdan ki bakwa bantep balai kai kata ka MRSSC para ribayit kanam simtan ya kapor kan syukuran lengkot kaan MRSSC kare ka balakha hadian ka jingyaki ka bajor osna majar khatlain akabadi ki spangot ki khot ka seng gelarung ayung bendi panaiti bandawai kene kaan ka pangitep ka ILP. Mereka sokar, hamanlah kijengnya kenduk, hamanlah kijengnya ya keren. Gong bakabor banai, lani ka ikhtiar banai ka ILP kamsyong. Haka sokar jala, mereka syongpat haka sokar pedang kata hadali. Dikumno ngin susngap kum ikon sama kibayaki kini ki sama kibami. Naki along di belasong nam taki dawa jok na jai penrio bani ki ILP itu kapor yong imhun ikom ginang alam jok na sengro ngilas ngap ikawai poi kasor isyam mereka sorkar kadai la kumno ro kapan penkapat kawai kan baniada tak haduk pengin yo ILP ide banyo pat na kawai kan yemi kani ka marasesi kata usnam arjar kan rio si posnam mentah arjar fundrio kenekaan kami ho arja kandrio shipa utuli kisnam kiya bat kisus sakai artli kisokar kilayan lai teli berkata kisokar ke bapas ho arja kandrio sakat no teli kisnam kum kajat benrio ngine ya sakat no teli kita ki komiti bakini ki he sorkar kini syong ban perkhat ban penkaan sakat no teli ki assembly sessions bakin syong panggawaikaan banyadai kariru kimpala pansina kadong mentang kacing dawa jongga KSU yakian banyadai kajat penrio kam daya bon kibong o ka KSU kare ka seng kabisi ikawai kijat penrio kam long kumta ka KSU kare ka seng kabai yala ka jong kajat penrio ka KSU kare ka seng kabait kabasumar kabakwa ban yadai kajai benreu henrai abang gidawa kian kamat gidawa ban regulate ban yada gidawa ban telakam gidawa ya ka jingsong sok ka jingsong singan jogi para ribayet ki jogi gikran da kabashay bagim persya ikiba wan da kelenti kabadai gim persya ni pedang soba iki Torres ni pedang soba iki genuine workers ni priang soba iki genuine investors ki bawah nang ni kejela ka jungi bag ni persya yu burung beai smausi banang bahajaka baka sorkar kan bu ya ta ka kherdok kom la kran ki do alam syakmat ka bangitep kom ka facilitation center ta kherdok ka banyaw UAP way baka bantep pan register shano ulet balaywan sinigari ka jungi shay ulet kanuski unsa kaya kena usah bat kumta ter selsi kami na kasor jong kasorkar bat kami terekam jong ka kabinet hi barokaway ba kasorkar hajaka pan penterekam mi katakaan kabala donpan atu arja kan rio bat kaway nagi kendon jong takaan kalong ban priang gitu ki kerdok ha kajo kajaka kabala mang priang ki kerdok kasorkar kaliya kumno kawan ra daka jakabam baka priang sobha ikita kibawan na syabar daka jabam hanti po umleng kani ka penbitar berkali ki insult ya ka jatan riu barok away ka sarkar kamut pelek ki jakai ka hendau thala ya kai ka bagi sama tu kari kidawa kidai ki ibani kum kasang imla ban priang inget skamro bapi kiparan syong bayet jangan ni katanyum sting hi barok away pidan ni kajo kajung snow pidan ni kajo kajing ketli pidan ni kajo kajing anut baniada kari kabiet kajung ni habang inang ekran bok sama James semtang yong wat home sting wat kare ka yau kabalese gi kam jenjar bang idi kita ki way pat ki jai menrio dai nak preng ka kom ka RTI ka baka seng ka file ma ka home sting circle cheese pa arsan tuli kisdong ki badan hapo ka home sting constituency live nyau
tang lai punyo tuli kisnong kibang padan kerteng mender ke electoral roll. Kata para senambayet, para ribayet, yidai ban smautu, banangi syakmat, yimdai ban ailan, ikini kipoyai, nalor katni kelarong, priang subhada ke Jakabam, rom kat sebamon, lek kat sebamon, dalai serai kena kasih, uyat balan syurum saneng, syak takli, syak khot hajar kena kasih mat kapor. Lembaga Departemen Jom Tourism pentelai ka kumkata jaka aibam lane ka fukut. Adin bala khot jingilang yangi sa syapo sekretariat ila pumpau bagi susi wa kaning yakhi ya kamat ki jura jong jai benriu. Hoi klem daklet ngilasong hapo olong ngilasong ilade hapo olong khasan sini ngilasong hapo ying bendi sau benai. Buat anak donkam kene kapur pementaru bahan syong yang sistem ngakloi ban syong harga sik susi kalong yigi kakta ay ka download kamen se mo jugi habang yakhi ustem arja kalai hidai ban tip bagi hamdon kata kaying pakidulan ban biang kabam nanok syedom bangin saat kaying bang nyeri harga ya sa syaklau bagi petina ban putre kami ya kenal lai permit ustem arja kalai ngadu artrek jong benai September ya bri Ngion mipat hadu artrek benai Desember apo ki ngajam kita di kipor bang yakhi ni kam kenran dem Nyimkwa ya kata kacaka mantia mengi kendon nak kata sofa kada kendon ka matres itia apo madan hapo klau nak slap nom no dengan mio ya kabam ro umlele kada gi kwa mar peting na dengan mio ikan lain permit hatau snap aja kalain kemar ngi sotu ya gajiyo lain permit lane gi mio ikan ka megalia safety security act kenam dei ka burom jongan gi poro kadai namunta ka jisngai ya ka pateng basawan kumta para samla para noilam para dok pasnam para dok seksnom kun samla ngai tho ipi ibu ya kata gajilang ka bangilong ki khot yangi post sekretariat ni penpau ya kata jimpur syak ba kumno ya kata jaka bagi temu mesna ya kata cege pisna ya jaka aibam kajik sosi kami biang haden sanski lusi ba menteri bapet ya kam jong kai partai lan minister jong tourism minister wong bahkan pensuk ya ki nonglet nongwan kamtam pangidio pancek ya ki kot isla jong ki brave wan nabar kamtam kine ki laborers ba kinwan shene kinton ka chaka aibam kinyo ru pancek panle register ya ki kot isla joki habu jiklipat uta u laborer lade uta u nongra uta wa tre nongski ulama bantit ya ta KFC ban bamil de haba tang kabai bela ka jungu ngapo ri jungu ru umdan kangwat kapisa bersyong yak bai kali ke jungu kambun gini doktor kiwara yaki nante klaim da bedon penbiang rekod Islam ngaso lengo bakata ka caka bagin cek penlomban penban ya kata ka caka min ai ba miki de KFC ngai jembam miki da kata ki biryani ngai jembam miki da kata ki jembam ki baram hadu patata henry ngaso ban ai jumut Belai bin wara ya kita ki jembam. Hoi, kum si mentang awai fi meneki counter ki bendon nang te. Kita ki counter jong ki police department, kepada ka anti infiltration gate, kepada nang te popodi, ki amon ra apo mling, kadon jong ta labor department, kadon jong ka tourism department, bat kum ta ter hari kadon ru kata ka jaka aibam, ane jaka ka beret. Namun ta ka jong ki ada ka ja, ba ka simpor ya ki pendak ki kot Islam. Henry lagi pet mendapat kata jaka bagi temu maki kamlom kum si benta jongi bagi kwa bat mi ya kata ka entry point